kitso go tswa ka maano a mašwa a go rarabolola dikgwetlho tse di re tshwenyang. Knowledge and innovations needed to address these pressing concerns. Go ne gape ga gatelelwa gore dipatlisiso di ka thusa go rarabolola dikgwetlho tse dingwe di akaretsa letlhoko la ditiro mo baneng. Artificial intelligence and machine learning specialists. 2, sustainability specialists. 3, go solofetse gore baitsanape ba maranyane a artificial intelligence, ditharabololo tsa sennalaruri le ba maranyane a dirisiwang go tsamaisa dikgwebo ba itlhome ko pele mo go tlhameng mebereko. Ka jalo mo e tshwanetse ya nna kgwetlho mo go rona rotlhe ba ba mo mehameng o wa maranyane le dikitso. Ke kgwetlho gape mo mafatsheng a Aforika go tsibogela seemo. Mebuso ya mafatshe go ralala kgaolo e tshwanetse ya netefatsa gore banana ba akarediwa mo go tlhabololeng itsholelo. To ensure that the youth are key players in economic development. Thutopuisano eo e tla tsayang beke e tla itebaganya le go amogana maele. Ba ba itsenang le bone ba tla nna le sebaka sa go etela mafelo a dipatlisiso mo Botswana go bona maiteko a lefatshe leno le a dirang go rotloetsa go dira dilo ka ditsela tse dintšha. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dumaboko tlhalositse gore ba tla tshwanelwa ke go aga sešwa ditsamaiso le makalana mangwe mo pusong e ntšha tse di tla tsamelanang dikeletso tsa puso ya gagwe ya go tsibogela dilo ka bofefo ebile ka botlhale. Ka mosupologo Tautona Bokona supa matona le maphata a ntlha marataro mo go a kaileng fa tla nna 12. Maphata a marataro ao a ntlha go supiwa a supile matlhasedi a gore Tautona Boko o ikalela go aga makalana a mašwa a mofuta ofe go nonotsha go atlega ga maitlamo a phati ya gagwe jaaka ba ne ba solofetsa Batswana mo ipapatsong ya UDC ya ditlhopho tsa setšhaba tsa 2024. Re tswelela Tautona Dumaboko o kopile setšhaba sa lefatshe leno go bereka mmogo mo go tleng ka megopolo tota go gololesegile tebang le dikgang tsa konokono tse di amang lefatshe leno. Tautona Boko o tlhalositse fa go bereka mmogo go ka thusa gore ba dirise megopolo mengwe e tšhotlhilweng mo go iseng lefatshe leno kwa pele. O supile gape fa ofisi ya boeteledipele jwa gagwe ga mmogo le palamente ya bo-13 e sologetse go tla ka dingangisano tse di nonofileng di tebagantse thata le go tisa diphetogo mo setšhabeng sa lefatshe leno la Botswana. I'm not about political sound bites. I'm not a sound bite leader or a sound bite politician. I'm about substance. We are all about substance. And when you deal with substance, you have no time for pettiness. You have no time for frivolity. You have no time for trivia. And so all the debates that we'll have, even in Parliament, and I'm sure you've observed how we've approached even the leader, no time to engage with trivia, pettiness. Don't play the man or the woman, play the ball. For those who play the man, demonstrate their inability to play the ball. So if you're going to play the ball, you'll play the ball. You disagree with how things are being done, you are entitled to disagree. I defend your right to disagree. I'll give you the airplay to disagree. But do so respectfully. And that's what we want. Re salefo morulaganyi wa Weekend Post re Obre Lute a re o dumela gore maikarabelo a filweng renda ba ga latle gona motsa Tautona gape e le tona wa madi a siame ka jana ana le maitemogelo a tsepame mo go tsa itsholelo o tsweletse a tlhalosa fa se e sa ntlha tota se dirwa monogae ka le monongwageng tse di fetileng go kile ga dira tiro ya mohuta o. You look at the character and the caliber of the person in Re Nkosinathi Ndabagaolati. He's a thorough economist. That's his area of interest. And looking at, a historical series as to his conversations
the speeches that he gave in the political setup, the platforms that he was given to actually brief an audience, his conversations were thoroughly rooted on issues of economics, on matters of finance. So I believe that that's his area. And looking at where we are today, the challenges we are facing pertaining to the economy is facing some hurdles. And Botswana, as expressed by the Bank of Botswana governor already, the country is going through some cash flow problems. We know that there are conversations around how to revive the economy. And he's one person who will actually assist in coming up with decisions that will actually take the economy from where it is today, maybe to greater heights. Mogolane go tswa kwa lekalane la National AIDS and Health Promotion Agency amponapa re nonofoleteane a re borre ba tshwanetse go tsibogela go itlhatlhobela kankere e tshabelang borre bobe mo Botswana ya prostate cancer. Kgwedi ya Ngwanatsele e tla bo itebagantse le botsogo ja borre a re utlwa ke o lebogile ya dipotsane ka pego. Borre ba rotloetsa go godisa ditedu mo kgweding eno e itsegeng ka Movember. Ile sekao sa gore ba tsaya ka thogalo molaetsa gore ba tsibogele botsogo ja bone bogolo jang dikgang tse di itebagantseng le kankere ya borre. Tiragalo e nngwe e botlhokwa kgwedi eno ke a segoposa letsatsi la mahatshatsi la borre le le tshwarang ngwaga le ngwaga kgwedi eno e le 10 le bohera bongwe. 23 men out of a population of 100,000 men ba itlhelwa ka one kana ka one kankere ngwaga le ngwaga mo lehatsheng la rona la Botswana. Mme a bo latela ke Statistics show that 23 men out of 100,000 suffer from prostate cancer. Testicular cancer is also prevalent. ya gare e dirwang teng mo e leng gore ga go na le one kgolo e leng gore ga ya tlwelega mo one maya gare a khona go hela a bakile makoa. Mono mongwe wa kgwedi eno ke gore toetsa borre go tsibogela dikgang tsa botsogo ja tlhaloganyo. Okay for a man to cry, it's okay for a man to be hurt. But what needs to be re hela jaaka motho mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go lela ga gateletswe ke maikutlo. Se se botlhokwa ke go tsibogela maikutlo ao a sa ithokomolose ka gore motho ga ka ke a tsaya ditshotse tse di maleba tlhaloganyo e sa tsoga. Well, mental health, you cannot make any informed decisions. Ka go kelong hela tota ke setse ke gateletswe kana ke setse kana mo go kwala ke kana ke netle mela go tsamaya ke a go kelong hela tsamaya ke a go itshaka malwetse yana ke itshaka ka go motlofo le ka emela le ke a go ke o nke gone go tlhoka one ke itse gone go itse ka tsone dikgwedi tse no gore ke ya senna nne ke a gore ke ka hela gore mo go netle ka se la ke a tlile ke yela ke hela go boletse go ke bona ga ke setse ke bone thuso ke fodile yana ke be ke ithake mo go nna go siame fe re ikipela mathataro because has to resa panaka na botse malatsa go bolela motho matata go see that expose mo social media ya no handela lo yana o fella no bitsa gore ka e bolela motho matata me wa ya dira ya di social worker a re le go dikokelo aba consult ba re botsa gore a mme o siame jang. Ile tsela ya go rotloetsa gore borre ba ithathobele kankere le kalana la National AIDS and Health Promotion Agency le tshwaragane le lehelo thobelo malwetse la Dikgang go thathobela borre kankere mahala. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga boroni. Ra tswelela ba sekisiwa ba le babedi e bong lesego masilo le moitapiso kgakgamatso ba laetswe ke magastrata wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst go ratile moremi ra makoloi gore ba tsisitse mekwalo ya bone ya iphemelo kgwedi eno e le 26 mo tshekong ya bone tsweletseng e ba lebisitswe molato wa kgothosa lwapa lengwe kwa kgaolong ya Tsholofelo mo Gaborone dilwana tsa ntlo tse di hetang 28,000 pula a rutlwe o nkutlile thamaga.
Basekisiwa ba Lesego Masilo wa dingwaga di le 35 le Maitapiso Kgamatso wa dingwaga di le 40 ba lebiswe melato e le mebedi o mongwe e lwa kgothoso o go tlhaloswang fa e ne re ka kgwedi ya Mopitlwe e tlola gararo ka ngwaga 2022 ko tsholofelo mono Gaborone ba re ba dumelana ka bongwe fela jwa pelo ba ipapanne ka selepe tlhobotswana ya modiro wa pistol gareng ka tse dingwe go tlhasela Magdalene Jacoba Bernardi. Basekisiwa ba ne ba amoga Bernardi dilwana tse di farologaneng tsa ntlo le tse dingwe tse di akaretsa megala ya letheka tsa madi a 28,793 pula. Basekisiwa ba lebisitswe gape molato o ka tsatsi leo o go tweng ba ne ba boa gape ba tshosetsa ngwana wa mosetsana wa dingwaga tse di ko tlase go mo thubetsa fa pele ga batsadi ba gagwe. Mosekisi wa puso Seletso o okeditse o tlhalositse lekgotla fa baletse ba tsentse mekwalo fa pele ga lekgotla e gape ba amoganeng le basekisiwa e tlhalosa mabaka a puso mo go supeng gore ke eng ba tsepame gore banna ba ke bone ba ba dirileng melato eo. Basekisiwa ka bobedi le bone ba ne ba kopa kgotla go ba fa malatsi go sekaseka mekwalo ya puso le go fetola jaaka go tshwanetse. Tsheko e tla tsena gape kgwedi eno e le malatsi a le 26 ko go solofetsweng gore basekisiwa ba tla ba fetotse mekwalo ya ba bosekisi mme ba tla letela tsheko e ba le mo teng ga kgolegelo. Basekisiwa ba lebanwe gape ke melato ya kgothosa diofisi tsa lekgotla la SADC mono Gaborone ko kgotleng e nngwe ya ditsheko ko ba neng ba utswa dikhomputara gareng ga tse dingwe. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Mapodisi a Shakawe a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone re yo dingwaga di 30 wa kgotla ya Ndundu ko Shakawe a iphudile a ba a ipola ka tlhobolo ka la bone mo mosong. Motsamo wa kamela mapodisa a Shakawe Assistant Superintendent ba binang Banohi a re ba itemogela dikgang tsa go ikgapela botshelo di le mmalwa mo kgaolong mme ya go ithuntsha ka tlhobolo e le yone ya ntlha morago ga lobaka a re tle Tiny Tshukudu ka pego. go ragogeleng ko ntlong eo mapodisi a fitlhela reo a ithuntshitse ka tlhobolo mme a ragosediwa ko kokelong ya JP Kavindama go go ileng ga rurifadiwa fa setse a tlhokafetse. Fa mapodisi ba botsolotsa mongwe wa losika la moswi go supafetse fa reo a ne a sa supe dikaidipe tse di sa tlwaelesegang pele ga a ikgapela botshelo. E rile ka di 7 tsa kgwedi yone a rana hapa 6 ra receive report e tswa ko motseng ko kgotane ya Ndundu to le modumo a thobo ba belela mongwe kgapetse botshelo mme mapodisi bana ba taboga ba tenda report ya teng ga ba tsena ko ba thamala bana ko ntlo go tola mo mo thobo mme ba ithara gore ke nnete go dira ga itse ikhudi o itsetse botshelo ba thobo mme ba tsa serepe ba se isa ko Joseph Kabinda go thathiwa ke ba bongaka ko ba ile ba re hatsa ga e le nnete a ikgapetse botshelo mme ga a togela notipe e supang gore kana o tshongwa ke sengwe maikutong ka gore le batsadi ba bua gore re la ba tsomarakeng ga ba ka ba na dikomano di banni ba Shakawe le setšhaba fela ka kakaretso ba kopile gore ba seka ba dirisa ditlhobolo e se ka fa molaong. Re ga kolla batswana gore ba nne ba beile ditlhobolo tsa bone sentle gape ga e le gore ba tago adimana ditlhobolo le toko mo polising go na le mokwalo o dirang gore a dime tlhobolo ka go leba ga itsetse tlhobolo ga se ya gago ke a malema. Setšhaba se gakolola go nna le diteseletso tsa ditlhobolo ka go fitlhela kana go dirisa tlhobolo e seng ka fa molaong e le molato o fela o motho a ka o tsenelelang kgolegelo. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe. Lekala la dithuto tsa tumelo kwa University ya Botswana le tshwaragane le lekgotla la ditšhaba le lekalana la International Religious Communities and Sustainable Development le tlhotse le tshwere phuthego mo Gaborone go itepatepanya le dikgang tsa tumelo le tekatekano mo Afrika. Phuthego e ne ya fa baithuti sebaka sa go supa maduo a dipatiso tsa bone tebang le dikgang tsa tumelo di akaretsa go lemoga seabe sa tumelo le ngwao mme go kaiwa maikalelo magolo e le go papamatsa seabe se tumelo le ngwao di tshwanetseng tsa nna le sone mo go tlhaboleng matshelo a batho mo kgaolong ya Afrika.
particularly among marginalized communities, by embracing strategically harnessing values like BOTO and compassionate teachings of religious institutions. Botswana can create a society that respects and uplifts all individuals. Governments to have strict regulation for church activities and financial dealings. And then I also say pastors and church leaders must be certificated and so that we have a requirement for financial accounting sort of certificate. fa re batsa mafatshe a sele phutego ya lekgotla la ditšhaba e remeletseng mo go raboleng bothata jwa seemo sa phetogo ya loapi COP29 e simolotse ka mosupologo kwa Baku kwa lefatsheng la Azerbaijan ngwaga le ngwaga mo phuthegong eo mafatshe a tseleletse mokgatlho wa lekgotla la ditšhaba wa United Nations Framework Convention on Climate Change ampo UNFCCC ba kopana go sekaseka tsotlhe tse ba di kgonneng tota le go buisana ka di bololo gona jaana mokgatlho o na le maloko a le 198 go ya ka lekgotla la ditšhaba phuthego ya ngwaga ono e tla bo e remeletse mo go batleng madi le gore mafatshe a lekodise phuthego ka maitlamo le maano a one a tumalano ya Paris Agreement ko neng a dumalana go fokotsa go thutagala ga lefatshe ka 1.5 degrees Celsius phuthego kwa Baku e tla fela kgwedi e tlhola masome a mabedi le bobedi mme fela dipego di supa fa go na le ba kgalang lefatshe le le tshwereng phuthego e ba tlhalosa fa go na le tsullo tota ya ditshwanelo le go khatlhela batho ba ba lwantshang seemo sa phetogo ya loapi lefatshe leo gape itshulelo ya lone e remeletse mo thekisong ya lokwane ka 90%. Batho ba feta 32,000 ba se ba ikwadisitse go tsenela phuthego ebile e tlabo e lela ntlha tsamaiso ya Taliban e tsenelela phuthego epe ya lekgotla la ditšhaba fa e sale e tsa puso kwa COP29. re ntse re le mo go tsa mafatshe a sele tonakgolo wa lefatshe la Mauritius re Pravend Jognoth wa amogetse tatlhegelo ya ditlhopho tsa lefatshe leo tse di neng di tshwerwe bošeng o tlhalose fa batho ba itlhophetse setlhopha se sengwe Jognoth o na batla sebaka se sengwe sa dingwaga tse 5 mme a retega ka jalo moeteledipele wa party ya kganetso re Navin Ramgoolam ke ena a tlabong a tsaya marapo a botonakgolo tla ke di be khutlo gone fa ntle ke stele tumampatane go bega ka tsa metshameko dumela Motswana ka go leboga jo imothetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare sa gantshane sa motshameko wa volleyball Tracy Chaba o sa tswa go kgaogana le setlhopha sa Kutlwano Volleyball Club go leba kwa Spiking Stars morago ga go tshamekela setlhopha sa Kutlwano dingwaga di le 10 le bofara bobedi motshameki yo wa dingwaga tse 32 o kgaogana le setlhopha sa Kutlwano mo pakeng ya theko le thekiso ya batshameki ya Botswana Volleyball Federation e sa tswang go a re utlwe ka tlhago gakole ka dintlha Chaba o tlhalositse fa ene se tshwatswe motlhofo go kgaogana le setlhopha sa Big House fela a re lebaka legolo la go leba kwa Spiking Stars ke go boana le keletso ya go kgaogana maitemogelo a gagwe a motshameko wa volleyball le batshameki ba bangwe mo setlhopheng se sele. The first team that I played for ko Algeria ne ke tshameka di club championship under Kutlwano Volleyball Club ko Madagascar ke spotilwe ke tshamekela yone so ke sone ke re Kutlwano it will always be my home le go ritara ga me ke tsela gore ke ke boa ke tabe ke ntse ke boela gone go Kutlwano so go tshamekela ga me Kutlwano go Kutlwano go nkguritsela thata ka gore ntutile do di le dintsi team work ke tsena mo di athletes commission ke le under Kutlwano ke tshameka professional ke le under Kutlwano ke tshameka
national team ke le under Kutlwano. Motshameki yo kopaneng le setlhopha sa Kutlwano e le moithuti wa dingwaga tse di 16 kwa sekolong sa Setlalekgosi kwa Francistown e bile a nnile le sebaka sa go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno a re maitlamo a gagwe mo dingwageng tse 3 tse di setseng pele a kgaogana le motshameko wa volleyball ke go thusa setlhopha sa gagwe se sešwa go fitlhelela ditoro tsa bone tsa go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa Zone 6 tsa kgwedi e tlang. I felt like ka gore ke toga ke lebile dingwaga tse 2 tse 3 gore be ke retire, so be ke re no, let me just try something else, let me try to play for a different team that is that has potential. Ka gore Spiking Stars ke team e leng gore ke bana le bone hela jaka Kutlwano, but I just felt like let me just go and motivate, because there are some athletes ba leng gore le bone players e leng gore le tsa go tshameka le nna be ke re let me just go and join Spiking Stars, because it's a team e leng gore ya gola, ke team e leng gore ha e ka neelwa chance ka ya go gongwe. Chaba ke ene motshameki fela mono gae yo tshamekile motshameko wa volleyball kwa ntle ga lefatshe leno, mme mo nakong eo o ne a kgona go fenya ditlotla di akaretsa ya Young Female Sport Athlete of the Year tsa Botswana Sport Awards ka ngwaga wa 2014 ebile e le motshameki wa ntlha go tshamekela setlhopha sa setšhaba sa volleyball a le dingwaga di le 17. Sekgantshwane seo se setseng se na le dibeke tse 2 se ikatisa le Spiking Stars o solofetse go tshameka kwa setlhopheng seo sebaka sa ngwaga tse 3 pele jaanong a kgaogana le motshameko wa volleyball. Katlego Kgakole, BTV Sport. Setlhopha sa Tsabotlhe FC se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa BR Highlanders mo motshamekong wa beke ya bobedi ya league ya First Division ya kwa Bokoni. Mo motshamekong ono tshamekela kwa lebaleng la sekolo se se botlana sa Newtown kwa Serowe. A rutlwa Michelle Sekopo ka pego. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o di sa tswa go kwadisa phenyo mo metshamekong ya tsone ya beke ya ntlha. Tsabotlhe ba fentse Calendar Stars ka nnogo lefela fa BR ba ne ba nota Bosetla Bošeng Tsikinyega Tigers ka nnogo lefela. Ditlhopha tso pedi di simolotse motshameko go bonala di fana tlotlo e ntsi thata go se sepe se se batlang go bula phatlha ko morago ka go bolosa ditlhaselo, mme seo sa dira gore motshameko o nne makgwakgwa jaaka batshameki ba ne ba tsenya leoto go utlwala. Sa kampana jalo ka lefela setlhopha go fitlha motshameko o ya nakong ya go ikhutsa. Morago ga nako ya go ikhutsa batshameki ba tswelela ka maiteko a go nosa fela ga nna ga retela mo bobeding joo. Bakatisi ka bobedi ba dira diphetogo tsa batshameki go leka go kgotetsa molelo fela ba nna ba ita sefoletse. Motshameko o fela ka maleka a lefela setlhopha. Generally ke tsa gore game plan ya rona e dule sente ka gore re ne re the insight e re neng re na le one against the opponent e ne le gore ke batho ba ba tshwereng experience, ke batho ba ba batang go tshameka bolo ba combine but maikelo a rona e ne le gore gongwe ke re kganele di combination tseo tse re neng re utwaletse ka tsone. We defended very well, re winne di aerial balls tsotlhe, and ne re anticipated about ba tshameka a direct game, and re dirile ka bojotlhe go sireletsa di bolo tsa bone tse ba di tshamekang di le go godimo, because we are very good and we are very solid ko morago. Metshamekong e latelang ya beke ya boraro setlhopha sa Tsabotlhe se tla bo sa amogetse sa Tsikinyega Tigers kwa Serowe fa kwa Mahalape go tla bo go le ntwa ya maragana teng jaaka BR Highlanders e tla bo lela motse le Santa Green. Michelle Sekopo, BTV Sport, Serowe. Go botlhong e letselangwe ya go rotloetsa barati le balatedi ba kgwele ya dinao monogai go tshologela kwa metshamekong wa the Zebras kgatlhanong le Mauritania ka dipalo tse di kwa godimo. Go tla Botswana Football Association le tsile ka metlhale e le mmalwa go ngoka balatedi. The Zebras ba tla thulana le Mauritania mo motshamekong wa botlhoko wa go ipatlela phatla kwa sejaneng sa Africa sa 2025 kwa Morocco ka la botlhano. Le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 3 mme ba tlhokana le dintlha tse 3 go re tore eo e nne nnete. Phenyo ya tumetsa dipitsi kwa mokgalakganyeng a AFCON. La bofela the Zebras e le kwa AFCON e ne e le ka ngwaga wa 2012 jaaka ne tshegeditswe ke mahatsi a Gabon le Equatorial Guinea. I can confirm that the team is set, the team is ready, and even us at the BFA in terms of marketing, we have put some initiatives in place to ensure that Botswana
ba khona gore ba ye ko match. Currently had a special going on of the panda stand. Ideally it was going for 30 pula, but now it's going for 20 pula at the same price as elsewhere. Then our grandstand remains at 50 pula. Our tickets are available in all online platform web tickets, and also on all the spas, all the shoppies, and also at the Lukwaraman. The Gaborone one that is leaving on Friday 8 a.m. is going by 350, which is a return trip. So we've given them an allowance to celebrate because definitely we're winning this match. So there's going to be a celebration moment where they will now come back at around 11 p.m. So they won't come back immediately. So they're leaving 8 a.m. here and coming back at 11 p.m. in the evening. Wetso a re dibe khutle gone fa ka jana le ka re go tsotlhe ikanye rona. In southwest Botswana, lying along the country's border with Namibia and South Africa, is the Kalahari district. Known for being very hot and dry, the Kalahari district in Botswana is home to a large part of the Kalahari Desert. The name Kalahari is derived from the Tswana word Kala, meaning the great thirst, or